Haka kasau terik ukala lengkot arajar arpulai ke NPP kalayo ban pliau maunung rim jong ke surong nalat berdiwa terter syaduk snong ke baladeb ban pentrikam hagini kindiat senem ki baladeb bat kalayo ruban bu yau maunung rim bandang pentrikam bat ruban snaya ke mini stadium hapok ke snong berdiwa balapan menaru ya kemang tengka ke ba arkru siteng. Hakani kasngi lawan ruban sakhi ya kejingalang dauba Hollywell Kongstin ubadai ru kongsan hakate kasngi kentup yau nibaron binan kum kontraktor ubalade ban penurlong ya kejingkwa jong ginung sungsnong ke snong perdiwa. Usong penor hakate kasngi uba peniat ya kejingalang uba Hilarius peta pengrum bat akejingnya don langjong uba NR Taryang urang ba snong balarim jong ke snong perdiwa uba Francis Lamin bat urang ba snong ba menta uba Ambrose Khongla. Haba ajing keren hakategas ni uba Hollywell Kongstit uba dairu kongsan hakategas ni ula pelaba nadu uba wan ban play ke jingale kai kenjat bol kapala kluj hitar hakini ke kinit senem ki baladem bala penlong hapo perdiwa ula yo ijengai baka perdiwa kadai ka wei naki jaka ki babiang tamban shna ya ka mini stadium da ka jing trish tom jong u ban wanra ya ka jing u dah kemat jong sembut menteri menta ka jing pos niu ka jong u kala poi syaka ban seiso sakendiat ngi huba ni baron binan unsa pentrikam no isyen ya kan ka project bat syuru kat kum kajing ya keren hakani kasni la benrap baka NPP sisya kala syusya kan tho ndrei nakaliang ka jongka kala phla ba wat babun ki jing kan tho ki bawan nakadiang kamon ndrei ka parti kala kwa ban pen ida ka kam klem da kwa ban kular kai klem dala ban le e kajing syum shit hakani kasni kalong ba kai dei nai tai daw iba ho kumuway nung yatray hakani ka tim jong ibadu preston ilara ya ka kubor bade ban le kerke Sibun telik ibadan football kat kala palang gayo tang dru pulak kiwai kisnang ka penter kumala nyau dai baho kiyo i amaun ni barit mereka senang perdiwa kayo ya ka amaun ka bahya ar krusteng presnong samla long keme long pa ki bladon ka jong hok slow ha ada pikwa baka roy kapar kanang telun na kasenang ka jong pi bakan poi ka jing mentoy ha kasenang ka tau wat nom e yaw nom ikmat ujungi wanong pailandat sibun lase kijing nginya kendo lane ki bom jing bom ya skoto jemut ndai ngong bret no kita sabar sim gawe kijing mon nginya trelang nam da karoy kapar kajing trelang ujungi kalong bangin ai ka ketika mon jakti kadiang kum kisamla ki ulanang gilastat kum kilong kemi kilong kapang sim kawai ke jingmut ban ong nginom pai yau a yau b yau k yau d hanrai ngin sim kawai ke jingmut benginong benginyet relang bangin la susu ban penpernai ya ka snong ya ka dong da ka bang mangi sa sisin hane ka kenti arjar pulai ngin aibeng ya ka burom yau nomi kemat jengi bau nuyo ban kup ban deng ya kane kapan singat kenang ba karoy kapar kan tuit artet syakani kadang katanyangi hangne senang perdiwa de tangine kintin ngangai ba kumba pila sanyau ba kawai ni senang ki blake ke jinang ni stat ngangai pis ngutu syai kene ke jinya keren jungi katemu de sumba perlok wat nam penleran yala ke jong senang katau berkat kelatiak ladem satang kendiat benai setang kendiat sengi ngini yo ban pentemai ya lojong no mi khmat ngangai ba mapi ngi iwai piwai kumongong dongin bret na ya kita kijing bom ya snotu nani ki wai pat kijing berkat ki babakla ngin ai ko wai kijing mut berkat bangin yo sai sin bang ban penulong kampalat entar ya ki program yang kai entar tim hangge tilak ban kondok ya ke babor kita ngai dan rei kijing penun kamu ke bamit bat step iya kan kamadan kandong hi kajong hi kinong sung yang ada kepedo ten mar kata sumar bat le bha bat yatrelang ru man penlong yaka kabai tenak desa kawai rumah ku apa nong bah pendon kamhok yaka bahkan long ke jimentoy na komenta jong pi kum ki khon samla kan thei bat sindang wala kadai kemanan football menta kajuk ki kan thei ro
karat kalat kelapi dinamar kata kanlong kajinirap bat kenthei bat sendang yaitu kon sama jong ada sinong pada wa barokoi tetang koi kamu sukwa panong hangde suapangan penkut atit skemba kanlong kastep bat ka sni kajing sanot kabakrau ya piki nong susno namar pelatrang bat kwa ban ya penduk bat u emily jong pi badai ubi putih cip menesa jong ka jela jong dengan persangkat bala ngiron hang ni mangaba emlin bat panabaron kibadai kinong yalam ki bahmat jong kaparti te kini sepersang trai langut te lahi banjia hakau igasni kabangin punya kendo ya pi kinong sumsnong jong kesnong perdua buat UM LA jong pi te kajin sanu jong pi menta doktermen ngini trisitom banungan ra makin ya kendo swa kasni tebot nginlai sitom kat bala kanang bakin hun nado kaneka singi ko pamenta dina kaliang jongi ngisngoto ya kata kajing kia fat kajing sanot jongga jumut kajing perhat jong ibat detang itu dan kesni ke sanction de betar ka construction of mini football stadium at Perdiwa village Penuslah East Kasils haka sanction amount juga 8 crore stek but ikani ngilai tender ka but inong yo ikani kam di baron kong binam ti ikani kam ni sedang shen no dang i4 ikani por isti wartio ini sedang ti tangani kublisibun surok nakot iba terson berwan cakamat tapi nak kalian ipai ba Dengan ngepor ngakot